Mari jani ulo. Sang Hyang Candi Geni Murti Sakti. Siwo apaan mari ngarap itu Sang Hyang Surya netra di guru Surya Candra Geni Sang Hyang Udramukti maring lidah Lord Sang Hyang tetap Sang Hyang Siti Semat Aluh maring mumpai lidah Madian lidah wah untung lidah Sang Hyang Trimati Sarstu mandi wases maring sabdo bayu ditoto mama sudah sedaya Rasiko wadah jadi mulut Mama Risudari Namaskar
Nakawanang tumegori kesakyan sa niyang pamilu. Oh, ngereng yang renjang betul juga.
Mo